Tačno se sećam te 2008. godine kada je najavljen Tata Nano kao najjeftiniji serijski automobil na svetu. O tome nisu govorili samo automobilski magazini, o tome su pisale sve moguće dnevne novine, o tome su bili prilozi na televiziji, a kako i ne bi kada imate vest da će neko negde prodavati potpuno nov automobil na 4 točka za 4 putnika za samo 1700 evra. I na sve to bila je najava da će se ovaj model prodavati čak i u Evropi. Tačno se sećam i gde sam bio kada sam čitao tu vest i bio sam potpuno fasciniran, jer tada je recimo za te pare možda jedva mogao da se kupi Fiat Punto stariji od 10 godina recimo. Predstavljen je kao automobil koji će u potpunosti promeniti Indiju, naterati Indijce da sa motocikala pređu na mnogo komfornije i bezbednije četvorotočkaše, ali od sve te priče, nakon 10 godina proizvodnje, Nano je prodat u svega 300.000 primeraka. Ali gde je pošlo po zlu? Da li je problem bio u kvalitetu automobila, da li je cena bila zaista tolika ili veća? Hajde idemo redom. Ja sam Igor, a ovo je priča o Tati Nano. Tata Motors je zapravo samo jedan ogranak indijske korporacije Tata Group koja postoji više od 150 godina. Proizvode čelik, softver, električnu energiju, hemikalije, čaj i drugu robu široke potrošnje, kamione, vazduhoplovne komponente, imaju hotele i još dosta toga, ali automobile su počeli da prave od 54. godine i to u partnerstvu sa Daimler-Benzom. Međutim, to su sve bila komercijalna vozila, a prvi serijski putnički automobil, u potpunosti samostalno razvijen i dizajniran, se pojavio 98. godine i zvao se Indica. Negde 2005. godine napravili su laki kamiončić Ace po uzoru na one japanske Kei kamionete, što je zapravo bio veliki uspeh i kada su videli kako im je taj koncept minijaturnog kamiona super prošao, došli su na ideju da isto to urade sa putničkim autom. Inače, najpopularnije prevozno sredstvo u Indiji je motocikl i Indija je ujedno najveće tržište motocikala na svetu, ne zato što vole, nego zato što samo za to i imaju, a Nano je trebalo da bude automobil koji će biti ne mnogo skuplji od motocikla kako bi naterao Indijce da doplate i voze se lakše, komfornije i bezbednije pre svega, jer oni stvarno to koriste na krajnje sulude načine. U tom trenutku najprodavaniji automobil u Indiji je Suzuki Maruti, koji je tada već uveliko prodat u preko 1.000.000 primeraka i upravo taj auto je bio neka referenca šta treba raditi. Kad smo kod Marutija, palo mi je na pamet da potražim kako izgleda najskuplji Suzuki Maruti na svetu i našao sam jedan u Turskoj za 4.300 evra. I ako mislite da su ovi točkovi smešni, treba da vidite volan. U svakom slučaju, ako kupujete polovan Suzuki Maruti, nemojte bacati pare na Car Vertical pa onda pisati komentare kako je to prevara, jer Car Vertical najčešće povlači podatke iz osiguravajućih kuća, ovlašćenih servisa, licitacija i pojedinih oglasnika, ali ako gledate neki noviji Suzuki poput ove SX4, obavezno iskoristite promokod TURBOPRICE za 30% popusta, a ako vam se desi da je izveštaj prazan, slobodno možete poslati mail Car Verticalu i dobit ćete zamenski kredit, ako već niste automatski to i dobili. Tata je formirala mlad tim starosti između 25 i 30 godina koji je dobio 3 zadatka. Dakle, da naprave auto koji je jeftin za proizvodnju, da zadovolji trenutne i buduće propise i da ispuni prilično ambiciozne ciljeve po pitanju potrošnje goriva i performansi. Međutim, inicijalni koncept je bio kao da se oni tu nešto nisu dobro razumeli, jer ono što su mladi inženjeri napravili je bio bukvalno kao ona vozila s kojima se bere karton. Kada su to pokazali menadžmentu, ovi su ostali zaprepašćeni i naravno rečeno im je da se vrate na početak i da naprave nešto što makar liči na automobil. Najveća prepreka je bila u tome što je cena čelika tih godina gotovo udvostručena, međutim uz pomoć italijanske dizajnerske kuće koja im je pomogla i kod Indike, ipak su uspeli da naprave jedan krajnje simpatičan automobil u skladu sa tadašnjim trendovima. Što se tiče dimenzija, ne znam da li uspevate preko fotografija da steknete pravu sliku, ali ovaj auto je jako mali, dakle dugačak je 3,1 metar, dok je recimo zastava 750 bila dugačka 3,3 i uopšte mi nije jasno kako su oni uspeli tu da nabuđe i zadnja vrata.
2008. godine Nano predstavlja predsjednik Tata grupe, Ratan Tata, da ne kažem Tata grupe. Kakva forica, a? Inače, te iste godine, kada će i Nano biti pušten u prodaju, Tata je kupila Jaguar Land Rover, tako da je ova godina stvarno bila jako važna za njih. I Ratan Tata na toj prezentaciji hvali automobil pred medijima i u jednom trenutku ga novinar pita, pa dobro, koliko će ovaj auto da košta? I njegov odgovor je bio 1 lak. Ili ti oko 1700 evra, što je u današnjoj vrednosti novca oko 2500 evra. Pored toga, taj 1 lak ne samo što je bila dosta niska cena, nego i prilično upečatljiva, jer kao okrugao je broj, što je bilo savršeno da indijski mediji naprave haos. Međutim, da li je Tata zaista mogla da napravi auto po toj ceni? Pa, sve moguće, ali uz dosta kompromisa. Nakon što je karoserija dizajnirana, morala je biti prepravljena kako bi se što više smanjio broj šrafova i varova, tako da su povećali pojedine panele, pojednostavili su strukturu vrata i na taj način smanjili težinu kao i same proizvodne troškove. Osnovni model je imao samo jedan retrovizor, samo jednu bravu na vratima, samo jedan brisač, 3 šrafa po točku, a nije imao čak ni poklopac rezervoara, nego se gorivo sipalo direktno u prtljažnom prostoru. Motor je takođe bio krajnje minimalistički. Prvo su krenuli od 540 kubika, pa su shvatili da to nije dovoljno, pa ga povećali još 2 puta i na kraju stigli do 624 kubika i 35 konja, a kompletan motor, to jest blok i glava motora su bili od aluminijuma kako bi se smanjila težina što više i na kraju je auto težio oko 600 kg, što je stvarno impresivno. Sigurno se pitate kakve su bile performanse ovog motorića i zapravo nisu bile tako katastrofalne. Auto je maksimalno mogao da razvije 105 km na čas, a trošio je između 4 i 6 litara benzina, što je takođe sasvim pristojno. Točkovi su bili veličine od samo 12 inča. Treba isto napomenuti da nije samo Tati bio izazov da konstruiše ovaj automobil, već i njihovim dobavljačima, jer takav auto se u tom trenutku nigde u svetu nije pravio. Bukvalno je sve moralo od nule da se projektuje i malo šta je moglo da se prepiše od drugih proizvođača. A pošto je Nano bio skoro pa projekat od nacionalnog značaja, dobavljači su pristali da rade sa minimalnom ili gotovo nikakvom dobiti, čisto eto iz osjećaja nacionalnog ponosa, što je stvarno jako lepa priča. Nano je napokon pušten u prodaju 2009. godine i ono što je mene apsolutno oduševljavalo je nivo opremljenosti enterijera. Ako uzmemo u obzir koja godina je u pitanju. Dakle, unutra ste imali volan i brzinomer. I to je to, nema ništa, nema ni ventilaciju, ne znam čak ni da li je sirenu imao. Srednji paket opreme je već imao i ventilaciju, servo, tonirana stakla, policu iza zadnjih sedišta, kvalitetniji materijal za sedišta i više opcija boja, a najviši paket opreme je na sve to imao i bravu na suvozačevim vratima, električne podizače stakala, prednja i zadnja svetla za maglu, držače za čašu, a verovali ili ne, imao je čak i zadnji spojler, jer kad ideš maksimalnih 105 km na čas, ipak je tu potrebna neka sila da stabilizuje zadnji kraj auta da se ne otkači. I pazite sad ovo, Tata je projektovala godišnju prodaju od 250.000 automobila. I gotovo svi mediji su predviđali da će Nano imati ogroman uticaj na tržište automobila. Postojali su čak i planovi da se radi izvoz u već pomenutu Evropu, Afriku, Latinsku Ameriku, Jugoistočnu Aziju, pa čak i da se grade fabrike u tim regionima po potrebi. Međutim, gde je zapelo? Pa prvo, problemi su krenuli još i pre nego što je auto pušten u prodaju. Ideja je bila da se auto pravi u zapadnom Bengalu, koji je jedan od najsiromašnijih delova Indije, koji živi uglavnom od poljoprivrede i vlada Indije je smatrala da bi industrializacija pomogla podizanju životnog standarda u tom regionu i sigurno da bi, ali vlada Indije nikako nije mogla da se dogovori sa vlasnicima tog zemljišta gde je trebalo da bude fabrika u procesu eksproprijacije, pošto su oni tvrdili da to nije odrađeno pravično, tako da su izbili protesti i vlada Indije je umesto toga obezbedila Tati zemljište na potpuno drugom kraju Indije u državi Gujarat, a uz to su dobili i nekakve subvencije, povoljne kredite, poreske olakšice i ubrzano dobijanje dozvola i kompletne infrastrukture. Međutim, to sa protestima i promenom lokacije je potrajalo više
više nego što su planirali, pa onda na sve to prilikom gradnje ove nove fabrike su imali i problema sa poplavama u sezoni monsuna, tako da je sve to dodatno odložilo proizvodnju. I sad, dok se dešava cela ta neizvesnost i odlaganje proizvodnje, bukvalno cela Indija sedi i čeka da se nano pojavi. Tako da su i cene polovnjaka čak pale do 30%, a prodaja Marutija je opala za 20% jer niko nije hteo da kupuje ništa i svi su čekali da vide kakav će da bude nano da bi ga eventualno kupili. Tako da i očekivanja Tate rastu i sada planiraju da prave čak 350.000 jedinica godišnje umesto inicijalno zamišljenih 250. I okej, kreće pretprodaja putem interneta i tih prvih dana Tatin sajt je imao po 1.000.000 poseta dnevno. Rezervisano je čak 200.000 automobila tih prvih dana bez da je iko video produkcijski primerak ili ga provozao i za to su ljudi ostavljali depozit od nekih 50 evra u tadašnjoj vrednosti novca. Međutim, u Tati su ipak shvatili da imaju problem sa tom cenom. Tako da donose odluku da samo prvih 100.000 automobila bude prodato po obećanoj ceni od tadašnjih 1.700 evra i ti kupci su izabrani nasumično. A cena je potom odmah podignuta za čak 78%, što je na kraju bilo oko 3.100 evra, što je u današnjoj vrednosti novca oko 4.300 recimo. Sa tim povećanjem, to i dalje jeste bio najjeftiniji automobil na svetu. Međutim, sad je bio samo 16% jeftiniji od proverenog Marutija i više se nije mogao smatrati revolucionarnim automobilom kao što je to bilo najavljivano. I sav taj entuzijazam koji je cela nacija imala po pitanju ovog automobila je preko noći tek tako nestao. Sa novom cenom, Nano je postao čak 4 puta skuplji od motocikla i cela ta njihova marketinška kampanja je postala besmislena jer su oni do tada uporno isticali prednosti automobila u odnosu na motor. Tako da svima je postalo potpuno jasno da je apsolutno nemoguće napraviti automobil po ceni koja je samo dvostruko veća od motocikla, jer motori ne zahtevaju nikakve zone gužvanja prilikom sudara, ekološke norme nisu tako stroge, a na kraju krajeva za proizvodnju motora nije potrebno ni toliko materijala. Na svu tu muku, od onih 200.000 porudžbina, samo 30.000 kupaca je dobilo svoje automobile i to 9 meseci nakon porudžbine, tako da su ubrzo mnogi počeli da otkazuju svoje rezervacije. A onda stvari postaju još gore kada su ljudi konačno počeli da voze taj automobil i kada su shvatili šta su zapravo dobili. Najluđa stvar od svih je to što je ovaj auto uopšte nije imao vrata gepeka. Dakle, ovo što vidite nisu vrata i ovo ne može nikako da se otvori, iako tu postoji nekakav prostor za prtljag i jedini način da tu nešto ubacite je obaranjem zadnje klupe koja se obarala sve sa ovom policom iznad gepeka. Potpuno suludo. Naravno, i autonovinari su ga dočekali na nož i generalno svi su zamerali to što je kvalitet završne obrade jako loš, što bi možda i bilo okej da se prodavao po inicijalno obećanoj ceni. Tako da, reputacija mu se odmah na početku potpuno srozala i kupci koji su imali taj novac su radije birali polovne, ali prave automobile punih dimenzija koji su nudili i više opreme i ljudi su ih doživljavali kao nešto prestižnije. Gde je još nastao problem? Pa ovaj auto je bio namenjen siromašnijem sloju društva, a takvi ljudi najčešće žive u ruralnim krajevima Indije. I sad, postavlja se pitanje, kako tim ljudima uopšte omogućiti da kupe auto, jer Indija je ogromna i siromašna zemlja i logično je da tata nije imala salon automobila u svakoj mogućoj zabiti, a baš u tim zabitima je trebalo plasirati automobile. Tako da se na kraju sve svelo na kupce koji žive u gradovima i koji su Nano kupovali kao drugi automobil. Nakon 2 godine od lansiranja, tata je prodala samo 100.000 vozila i to po onoj najnižoj ceni i bukvalno niko više nije hteo da kupi taj auto. Tako da sada tato pokušava da plasira Nano i na evropsko tržište. Napravili su čak i koncept koji se zvao Europa i predstavljali su ga kao fancy, jeftini gradski automobil, tako reći alternativu Smartu, međutim, kao što možete pretpostaviti, najveća prepreka su bili bezbednosni standardi koji Indijcima nisu baš visoko na listi prioriteta. Ali ajde, potrudili su se koliko god su mogli, poslali su automobil na NCAP testiranje i nadali se da će dobiti 4 zvezdice, međutim dobili su 0 zvezdica i tu nije kraj njihovim mukama. U jednom
kratkom vremenskom razdoblju 2 primjerka Nana su se zapalila i to uopšte nije bila nekakva fabrička greška, nego 2 potpuno izolovana slučaja. Na jednom je pukla cev za dovod goriva, dok je na drugom neki strani predmet dospeo u izduv, dakle neko je verovatno nešto ubacio u lonac s polja, ali to je bilo dovoljno da u medijima nastane potpuni haos, tako da je tata zbog tog slučaja produžila garanciju sa 1,5 dana na 4 godine kako bi malo umirili kupce, kojih svakako nije ni bilo mnogo. 2012. godine dolaze neka mala unapređenja na trapu, pa kasnije i koncepti sa pogonom na metan i struju, od čega su uspeli da naprave ovu verziju na metan i ona je prodata u skromnih 4000 primjeraka. Kad već govorimo o brojkama, u prvih 6 godina uspeli su sve ukupno nekako da prodaju 250.000 primjeraka, što je upravo bila planirana cifra samo za prvu godinu proizvodnje. Sve vreme su gubili novac na ovom autu kao i njihovi dobavljači i poslednji pokušaj da se nešto napravi s ovim autom se dešavaju prvo 2014. godine kada se pojavljuje unapređena verzija pod imenom Nano Twist koja dobija električni servo upravljač, novi brzinomer sa bord kompjuterom, keyless otključavanje, audio sistem sa 4 zvučnika i bluetoothom, novu instrument tablu, ali naravno i dalje je postojala mogućnost da kupite onu ogoljenu varijantu bez ičega i sa samo jednim retrovizorom. Pa onda, samo godinu dana kasnije, to jest 2015. godine, dolazi još jedan update pod imenom Gen X Nano koji je napokon dobio vrata gepeka. Pored toga i dizajn je malo osvežen, kako s polja, tako i unutra, čak su mu dodali i robotizovani manuelni menjač, ali jedno od najvažnijih unapređenja je bio povećani rezervoar. Jer pazite sad, sve do tada Nano je imao rezervoar od samo 15 litara, a sada je proširen na čak 24 litre. Ako uzmemo u obzir da je potrošnja bila 5-6 litara, dakle vi ste na svakih 200-300 km morali da stajete na pumpu u toj prvoj verziji. Pokušavali su i kroz saradnje sa bankama da kupci dobiju neke povoljnije kredite. Bukvalno nema šta nisu probali da ovaj auto prodaju, ali greška je napravljena u startu i 2018. godine je konačno obustavljena proizvodnja ovog automobila nakon napravljenih nešto manje od 300.000 primjeraka. Model Tiago je preuzeo ulogu najjeftinijeg tata automobila koji je zapravo bio duplo skuplji od Nana, ali uprkos tome on je za nepunih 10 godina prodat u 700.000 primjeraka, što vam samo govori koliko je veliki promašaj bio Nano. I na kraju, hajde da probam da odgovorim na to pitanje. Zašto Nano nije uspeo? Ja sam ovdje naveo gomilu razloga, ali mislim da je glavni razlog to što obećanje nije do kraja ispunjeno. To što su toliko ložili te izmučene ljude koji su maštali o tome da će kupiti potpuno nov automobil za samo 1 lak ili 1700 evra, a onda na kraju toga nije bilo skoro pa ništa. Ne verujem čak ni da je problem bila ta veća cena, nego je prosto stvar revolta usled izneverenih očekivanja ili, kako mi to kažemo, stvar inata. Na kraju me samo zanima, pišite mi u komentarima, da je ovaj auto recimo ipak prošao testove bezbednosti u Evropi, da li biste ga kupili da je recimo koštao 3-4 hiljade evra tih godina i zašto ne? Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da iskoristite promo kod TURBOPRICE za 30% popusta na Car Vertical. Vidimo se u nekoj novoj turbo priči.